ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст, ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғ ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд, ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. дар шаҳру деҳоти Панҷакейн ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар ҷамоатҳои деҳот низ рӯз то рӯз густариш меёбад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ нахуст аз фаъолияти сархонаи соҳибкор Шодимурод Акрамов воқеъ дар деҳаи Марғидар шинос гардид. раиси шаҳр иттилоъ дод, ки воқеан ҳам барои таъмини бозори истеъмолӣ дар фасли зимистон бо маҳсулоти кишоварзӣ фаъолияти чунин сархонаҳо хеле муҳим аст ва бояд соҳибкорон дар ин самт пайваста тадбирҳои мушаххас андешанд. мавриди зикр аст, ки дар деҳаи негноти ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ сохтмони маркази саломатии муосир бо маром идома дорад. раиси шаҳр бо ҷараёни корҳои таъмиру сохтмонӣ шинос гардида ба масъулин, бинокорон ва дигар сокинони деҳа ҷиҳати саривақт ва бо сифати баланд мавриди истифода қарор додани ин иншооти таъйиноти иҷтимоӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод. ба ҳамагон маълум аст, ки ҳанӯз 10 сол муқаддам дар деҳаи панҷрӯди ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бо ибтикори соҳибкорони ин диёр нерӯгоҳи обии барқии Панҷрӯд бунёд шуда буд ва бо мурури солҳо он ба таъмиру аз нав таҷҳизонидан ниёз дорад. раиси шаҳр зимни шиносоӣ бо фаъолияти ин нерӯгоҳ ба масъулин дастур дод, ки мо бояд барои ҳарчи зудтар анҷом додани корҳои таъмирӣ дар нерӯгоҳи обии барқии Панҷрӯд тадбирҳои мушаххас андешида аксари сокинони ҷамоати деҳоти Рӯдакиро мунтазам бо нерӯи барқ таъмин созем. мавриди зикр аст, ки дар ҷараёни боздиди кории раиси шаҳр аз ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ сокинони деҳаи зери ҳисор ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки онҳо тасмим гирифтанд, ки дар макони собиқ як бинои фарсуда барои фарзандони ин деҳа як толори замонавӣ варзишӣ бунёд месозанд ва раиси шаҳр масъулинро вазифадор кард, ки барои ҳарчи зудтар оғоз намудани корҳои сохтмонӣ таҳияи як тарҳи зебои меъморӣ ва мусоида ба татбиқи ин иқдоми шоиста ҳаматарафа кӯмаки амалӣ расонида шавад. соли равон ба мавлуди яке аз шоирони адабиёти муосири тоҷик равоншод Мастон Шералӣ 90 сол пур мешавад. бо ин мақсад дар деҳаи зери ҳисори шаҳри Панҷакейн бо ибтикори бевоситаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакейн саҳми соҳибкор Абдушафӣ Ҳоҷиев инҷо аллакай таъмиру таҷҳизонидани бинои собиқи мактаб ба анҷом расида ҳамзамон барои бунёди маҷмӯаи варзишӣ корҳо оғоз ёфтанд. ман Ҳоҷиев Абдушафӣ зода ва сокини ҳамин деҳа ҳастам. мо имрӯз ҳамроҳи ҳамдеҳагон итмом гирифтем, ки як бинои варзишӣ сохта ба ҳамин мактаби рақами 52 ба номи Мастон Шералӣ ба мактаббачагон тӯҳфа намоем. ин тӯҳфаи мо барои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон мебошад. дар оянда бо нақша аст, ки инҷо ба ҷашни 90-солагии устод Мастон Шералӣ як хонамузей чиз кунем ва саҳни мактабро гулу гулзор карда намуди замонавӣ хушрӯ кунем.
таъкид шуд ки бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 52 ба номи Мастун Шералӣ бо тарҳи зебои замонавӣ бунёд мешавад ки дар маросими гузоштани санги асоси он раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва дигар масъулин ширкат варзиданд. инҷо зимни як ҷамъомади бошукӯҳ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки дар асоси дастури супоришҳо паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода мо бояд корҳои ободониву созандагӣ сабзу хуррамгардонӣ баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардумро ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз вусъат бахшида барои ободонии диёри хеш саҳми арзанда гузорем. натиҷаҳои сафари кории раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ бо як машварати корӣ анҷом ёфт. зимни машварати корӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз сокинони ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ даъват кард ки онҳо бояд дар маъракаи навбатии баҳорӣ хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар тадбирҳои зарурӣ барои киштукори баҳорӣ махсусан кишти картошка шабакаҳои обрасонӣ ва дигар тадбирҳое ки барои пешрафти соҳаи кишоварзӣ ҳаматарафа мусоидат мекунад тадбирҳои мушаххас андешанд. дар ин замина ва аз рӯи натиҷаи сафарҳои кории раиси шаҳр ба ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ роҳбарияти ҷамоати деҳот фаъолон ва масъулин дастуру вазифаҳои мушаххас гирифтанд. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шоҳсайн Солиҳов. дар идомаи сафари кории худ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ бо рафти бунёди як қатор иншооти таъиноти гуногун ошно гардид. ӯ аз рафти корҳои сохтмонӣ дар маҷмаи савдо ва хизматрасонӣ дидан намуд ки он аз нуқтаи савдо, тарабхона ва сардхона иборат мебошад. зимни боздид раиси шаҳр ба соҳибкор барои вусъат бахшидани корҳо дар ин самт дастурҳои мушаххас дод. бинои мазкур аз ҷониби соҳибкор Ислом Имомов ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бунёд гардида дар оянда метавонад дар он ҷо зиёда аз 15 нафар бо ҷои кор таъмин гарданд. дар ин бора Қаюм Имомов чунин гуфт: мана имрӯз мо дар деҳаи Марғидар як ҷои ҷамъиятӣ сохта истодаем. дар ин ҷо корҳои сохтмонӣ идома дорад. ҳозиреш ба зиёда аз 15 нафар коркар истодан устоҳо. дар оянда кадом вақте ки созем ба истифода диҳем зиёда аз 15 то 20 нафар аз ҷои кор таъмин мешаванд. маркази савдо дар якум ошона, дар дуюм ошона тарабхона, таххонааш сардхона. дар оянда кӯшиш мекунем ки дар корҳои ободонии созангӣ саҳми худро гузорем. дар деҳаи Марғидар бо маблағгузорӣ ва иқдоми неки ҷавонони деҳа маҷмаи варзишӣ ва майдони парчам бунёд гардида истодааст ки раиси шаҳри Панҷакент аз рафти корҳои он дидан намуда ин иқдомро шоиста арзёбӣ намуд. дар деҳаи Панҷруд аз маконе дидан гардид ки дар он ҷо кӯдакистон барои 250 нафар бунёд хоҳад гардид. раиси шаҳр барои ҳарчи зудтар бунёд намудани боғчаи кӯдакона бо беҳтарин шакл дастуру супоришҳо дода ҳамзамон аз рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунии дарёи Панҷруд дидан намуд. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва ҷалби соҳибкорон дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ ва дигар ҷамоатҳо дар доираи нақшаи омодагиҳо ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонию созандагӣ вусъат ёфта истоданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳсайн Солиҳов.
дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти эҳтироми калонсолон ва аёдати эшон раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода зимни сафари кӯрии худ ба ҷамоати рӯдакӣ чанде аз собиқадорони ҷамоатро аёдат намуд. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба аёдати собиқадори соҳаи маориф ва хидмати давлатӣ Мунаввара Азизмуродова рафт. Мунаввара Азизмуродова сокини деҳаи Панҷруд буда умри худро барои тарбияи насли наврас бахшидааст. ӯ ҳамзамон дар корҳои ҷамоат пешсаф буд ва тарбияи наврасону ҷавононро мақсади асосии хеш мепиндошт. раиси шаҳри Панҷакент зимни аёдат арзу сипоси хеш ва роҳбарияти давлатро ба Мунаввара Азизмуродова расонид. ҳамзамон собиқадори хидмати давлатӣ сокини деҳаи Панҷруд Сайфулло Насриддинов низ мавриди аёдат қарор гирифт. қайд гардид ки дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа, дидорбинии омӯзгорон, собиқадорон ва болида намудани хотири эшон пайваста зери сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. بریجوی میلیون آیت همه یادیاری مهربان آیت همه ریگی آمود رشتی راهی است زیری پایت پرنیهان آیت همه ای بخارا شاد باش در نزیست میر نزد شانای آیت همه. عبدالرحیم شادمونов омӯзгори собиқадор низ мавриди аёдат қарор гирифт. ҳама аёдатшудагон шукронаи сулҳу оромӣ ва фаровонии дастархони мардум намуда умедворӣ намуданд ки тоҷикистони азиз боз ҳам ободу зеботар бигардад. ба собиқадорон тӯҳфаҳои пулӣ ва молии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солиҳов. дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар доираи нақшаи солҳои рушди саноат эълон шудани солҳои 2022-2026 ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ диққати хоса дода мешавад. ҳоло дар соҳили рӯди Зарафшон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Соҷина бо сармоягузории соҳибкор Фариз Камолов ва бародаронаш нахустин коргоҳи истеҳсоли шифер дар шаҳр бунёд мешавад. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз рафти бунёди ин коргоҳи саноатӣ иттилоъ дода шуд, ки ҳоло бунёди биноҳо барои васлу насби таҷҳизот, ки дар ҷумҳурии Чин фармоиш дода шудааст, вусъат ёфта, саҳни он низ тахту ҳамвор карда мешавад. ҳамчунин барои истеҳсоли шифер масолеҳи хоми зарурӣ низ дастрас карда шудааст. бо ба кор даромдани коргоҳ, ки дар нимсолаи аввали соли равон пешбинӣ шудааст, барои 25 нафар мутахассисон ва сокинони маҳаллӣ ҷойи кор ташкил шуда, он дар як баст то 5000 дона шифер истеҳсол менамояд. корхонаи давлатии фаръии обу канализатсияи шаҳри Панҷакент яке аз корхонаҳои ҳаётан муҳими шаҳр ба ҳисоб меравад. раиси шаҳри Панҷакент дар доираи сафари кӯрӣ дар ҷамоати деҳоти Суҷина аз фаъолияти корхонаи фаръии обу канализатсияи шаҳр дидан намуда, бо роҳбарият ва мутахассисони он масъалаҳои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани хатҳои обу ташноб ба истифода омода намудани хатҳои таҷдидшуда дар доираи ҳамкориҳои ҳукумати мамлакат бо шарикони рушд таъҷилан бартараф намудани нуқсҳои техникӣ пешомада дар хатҳои таъмини оби нӯшокӣ, омодагӣ ба мавсими гармо ки талабот ба об меафзояд баррасӣ намуда барои беҳдошти корҳо ҷиҳати таъминот бо оби нӯшокӣ ва фаъолияти хатҳои ташноби шаҳр дастуру супоришҳо дод. дар идома аз рафти тоза намудани ҷӯйборҳои канори роҳ ки бо ҳашари дастаҷамъонаи сокинон амалӣ гардида истодааст, боздид ба амал оварда шуда барои тозаву покиза нигоҳ доштани маҳалли зист ва ободу зебо намудани он дастурҳои мушаххас дода шуд. омодагии хоҷагиҳои деҳқонӣ ба кишти баҳорӣ, омода намудани замин ба кишт ва захираҳои тухмӣ зери назорати ҳамешагии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр қарор дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари кори худ ба ҷамоати деҳоти Суҷина аз омодагии деҳқонон ба киштукори баҳорӣ, захираи тухми картошкаву пиёз ва ҷуворимакка дидан намуд. иттилоъ дода шуд, ки деҳқонон ба кишти баҳорӣ омодагӣ дида ба миқдори зарурӣ тухмӣ захира намуданд.
از جمله در خوجگی دهقانی حیدر قصاب، بازار دوستov، ایلهام عثمانov و دیگران تخمه کارتوشکا به مقداری ضروری ذخیره کرده حالا آن برای شنونیدن آماده کرده می شود. همچنین در خوجگی های دهقانی جماعت دهود مقداری زیادی پیاز، دانه جواری مکه و دیگر زیروات ذخیره شده است و آن به بازار داخله و بیرون برآورده می شود. برابر این دهقانان زمین ها را به کشتی بر وقتی کارتوشکا که در شرایط اقلیمی سوجینه حاصل خوب می دهد آماده می کنند و با مساعد آمدن وضع هوا به شنونیدن آن شروع می کنند. در مجموع امسال در شهر در میدان 3900 گکتار کارتوشکا شنونیده می شود که از آن 750 گکتار بر وقتی است. اینچنین از رفتی تعمیر کودکستان که با جایگیری 250 کودک در نظر است دیدن نموده شد که آن از جانب صاحبکار مجمع علی جان بنیاد گردیده ایستاده است. ما سپارش جناب والی قطعی کودکستان ساخته هستیم 250 تا بچه به خدا خواهد ان شاء الله نیت نیک قطعی خدا خواهد 2 ماه به آخر میرسانیم. در آینده خدا خواهد مکتب خصوصی کشادنی ما 10 تا کارکراس عبید و جون بیگه همیشه تیار کردیم سلامتی همش یگان کمبود نیست جا به جا همش خدا بشکر آینده خدا خواهد 25 تا جای کار قطعی تمام میشه. ساکنان جماعت دهاتی سوجینه تلاش دارند تا دست به دستی هم داده و گفتگوی سروری دولت را سرمشق کار خویش قرار بدهند و محل زیست خود را آباد و زیبا نموده به استقبال جشن باشکوهی دولت 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان آماده نمایند. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای ساکنان دهه‌های دوردست شهر باستانی پنجکین تحت نظارت و غمخوری‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین قرار دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهات شینگ سفر نوبتی کاری انجام داد. ضمن این سفر نخست رئیس شهر در دهه دوردست جماعت دهات شینگ خوشتره برای بنیاد بنای نوی تعلیمی سنگ اساس گذاشت. امروز ها میبینیم که در وطن ما بنیادکاری و آبادکاری ها به نظر میرسند و این هم در دهه ما یک بنای مکتب با دستگیری سرور دولتان پرزیدنت دولتمان پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان و با دستگیری رئیس ولایت سوق با دستگیری حکومت شهر و با دست جمعی ساکنان این دهه اقدام گرفتند که یک مکتب بنیاد نمایند و ما امروز خرسندی مردم ما حد و کنار ندارد که برای بنیاد مؤسسه ما امروز سنگ اساس گذاشته شد و ما کوشش می‌نماییم که برای خلق و وطن خویش خدمت‌های شایسته نموده باشیم. من خیلی منتدار هستم با پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمانوف که در پیام خویش دوی میگویند که مکتب تربیت تن مادر که من امروز به نظر گرفتم با ما من مکتب بنیاد فرستادیم. منتدار خود را به رئیس ولایت رجب احمدزاده، به رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده و به رئیس جماعت حبیبزاده منتدار دستگیری کرده برای ما من همین مکتبی نو زمانوی بنیاد فرستادم. با رئیس شهر اطلاع دادند که این بنا از 12 صنفخانه عبارت بوده برای 480 خواننده پیش بینی می شود و آن از طرف بودجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و شهر پنجکین مبلغ گذاری گردیده کارهای اساسی ساختمانی را اداره ساختمانی رقمی 3 انجام می دهد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت با ساکنان جماعت دهات شینگ از جمله دهه خوشتره اظهار داشت که این مکتب زمانوی همچون فیلیال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 به فعالیت آغاز میکند. مقصد و مرام ما طور پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیوسته تاکید میکنند بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه در کشور مخصوصا در دهه‌های
دوردست می باشد و پس از مورد استفاده قرار گرفتن مکتبی زمانوی برای خوانندگان دهه خوشتره جماعت دهات شینگ و آموزگاران امکانات‌های خیلی مساعد فراهم خواهد آمد. همزمان رئیس شهر با رفت بنیاد بینای ایلاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 دهه باغچه جماعت دهات شینگ شناس گردید. بر رئیس شهر اطلاع دادند که واقعاً در اینجا برای 240 خواننده بینای ایلاوگی بنیاد می شود. کارهای اساسی تعمیر و ساختمانی به پایان رسیده. امروزها برای آرایش این بنا تدبیرها از طرف بناکاران بامران ادامه دارد. در جریان سفری کاری به جماعت دهات شینگ رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از ساکنان این جماعت بار دیگر دعوت نمود که آنها باید در معرکه بهاری دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح کشور استفاده عاقلانه آب و زمین، آمادگی به معرکه بهاری کشت و دیگر کارهای ساختمان و آبادانی، سبز و خرمگردانی سهم ارزنده خویش را گذارند، زیرا هر یک دیار را ساکنان سربلند و با شرف آن آباد و زیبا می سازند. گزارش عباس همرازاده و شهباز قربانوف. соҳаи кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии иқтисодии миллӣ ба шумор рафта дар баробари соҳаи саноат барои беҳтар гардидани шароити зиндагии сокинон саҳми намоён мегузорад. дар доираи ҷадвали тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар бораи дурнамои кишти зироатҳои кишоварзӣ барои соли 2025 зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти косатарош раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода бо роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кишоварзон машварат доир намуд. дар ҳамоиш натиҷаҳои ба дастовардаи кишоварзон дар соли гузашта кишти зироат ва ҳосилгирӣ баррасӣ шуда вазифаҳо дар мавсими нави кишт муайян карда шуд. зимни баррасӣ таваҷҷӯҳи роҳбарони ҷамоати деҳот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ба истифодаи босамари ҳар қитъа замин, зиёд намудани майдони кишт ва истеҳсоли картошка ки дар шароити иқлими инҷо ҳосили хуб медиҳад, пурра омода намудани захираи тухмии картошка, дастрас кардани навъҳои серҳосил, тайёр намудани заминҳои кишт ҷалб карда шуд. зикр гардид ки ҳар як сокини ҷамоат имрӯз бояд дар истифодаи самараноки заминҳои дар ихтиёр дошта саҳлангорӣ накарда аз онҳо васеъ истифода бурда захираи дусолаи маводи ғизоиро дар хонадони худ таъмин намуда барои дар амал татбиқ намудани яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ки таъмини амнияти озуқаворӣ мебошад саҳмгузор бошанд. در جریان بازدید نوبتی کاری در یک قطار انشاءات شهر پنجکین نخست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالیت کارگاه دوزندگی محصولی جمعیت دارای محصولات محدود محصول در مرکز تجارتی و خدمترسانی به نام عبیدالله عنایتوف شناس گردید. سرور جمعیت دارای محصولات محدود محصول اسدالله عنایتوف با رئیس شهر اطلاع داد که عین زمان در کارگاه دوزندگی 40 نفر چیوران با آماده کردن لباسهای مکتبی در اساس درخواست‌های شعبه معارف و مؤسسه‌های تعلیمی مشغول کار می‌باشند. سال 2024 از طرف کارگاه دوزندگی محصول در مجموع با مؤسسه‌های تعلیمی 105,000 لباسهای مکتبی با صفت بلند و نرخ دسترس پیشنهاد گردید. عین زمان 80,000 نامگوی لباسهای مکتبی آماده می باشند. در این روند رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده راهبریت کارگاه دوزندگی را وظیفه‌دار کرد که باید صفت لباسهای مکتبی خیلی بهتر به طلبات مطابق و نرخ آن در مقایسه با دیگر لباسهایی که از خارج وارد می شود دسترس و ارزان باشد.
رئیس شهر در جریان بازدید از انشاءات شهر پنجکین در مرکز طبی شفا با رفت کارهای تعمیر و از نوسازی بناهای این بیمارخانه خیلی مشهور کشور شناخت گردید. صاحبکار شناخته عبدالشفیع حاجیف به رئیس شهر اطلاع داد که عین حال در مرکز طبی شفا کارهای اساسی تعمیر و ساختمان در عرصه انجامیابی قرار گرفته. پس از پوره مورد استفاده قرار گرفتن اینجا برای بیماران و کارمندان ساحه شرایط‌های معاصر فراهم آورده می شود. مورد ذکر است که در نزد مرکز طبی شفا که در ساحل دریای زرافشان جایگیر است، عین زمان با بنیاد مرکز زمانوی آشی پلو با یک طرح زیبای معماری تاجیکی کارها با موفقیت آغاز یافتند. همزمان در اینجا برای رشد ساحه ماهی پروری، حوض ماهی پروری و دیگر انشاءات بنیاد گردیده این موضع به معنای تام به یک مکان دوست داشته سیاحان داخلی و خارجی و مهمانان دیار باستانی ما تبدیل خواهد یافت. با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین بنیاد بناهای بلند آشیانه با مرام جریان می‌گیرد. با اقدام سرور شرکت صبر ساختمان نومان شفیف در خیابان به نام استاد ابو عبدالله رودکی ساختمان 3 قسم بنای 12 قبته زمانوی آغاز گردید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده سنگ اساس این بناهای زمانوی را گذاشت. صاحبکار نومان شفیف به رئیس شهر اطلاع داد که این بناها با طرح زمانوی و امکانیت‌های معاصر بنیاد خواهد شد. آنها توسط تجهیزات برق آفتابی و گرمایدهی متمرکز به ساکنان خدمت رسانیده در پهلوی آن برای کودکان میدانچه‌های زیبا و توقفگاه برای واسطه‌های نقلیات بنیاد می‌شود. در قبت‌های یکم و دوم این بناها اساساً مرکزهای تجارتی و خدمت رسانی بنیاد گردیده. صاحبکار تصمیم گرفته است که این بنا در مهلت‌های پیش بینی شده با یک طرح زیبا ساخته می شود و آن با حسن خیابانی با نام استاد ابو عبدالله رودکی یک زیبایی خیلی دلنشین را ضم خواهد کرد. گزارش عباس همرازاده و شهباز قربانوف. پس از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان سنه 27 ایونی سال 1997 با پیشنهاد و ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در کشور ما شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان تأسیس یافت. دوام این سالها شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در سمت ترغیب و تشویق صلح و وحدت، یکدلی مردم، دعوت اهل جامعه به کارهای آبادانی و سازندگی و پیشرفت تاجیکستان عزیز کارهای مشخصی را انجام داد. با مقصد اجرای نقشه کاری شورای ولایتی و شهری حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان با افتخار روز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در تالار طربخانه دوستی شهر پنجکین محفل تلویزیونی تحت عنوان سربازان وطنیم برگزار شد. در این محفل ادانه نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، شوراهای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، سابقه‌داران ارتش ملی، سربازان اینترنشنالیست، بانوان فعال، افسران و سربازان، جوانان، کارمندان ساحه‌های گوناگون،
اهل فرهنگ و هنر، گروه های ایجادی، تلویزیون های صوت و سیما شرکت ورزیدند. معاون رئیس شهر پنجکین نقیبی پروینه نمایندگان ولایتی و حاضرین را از نام رئیس شهر پنجکین، رئیس شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان عبدالخالق خالقزاده با فرارسی سنه فرخنده روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تبریک و شادباش نموده تهیه این برنامه تلویزیونی را برای بلند برداشتن تربیه حربی و تندرستی نورسان و جوانان، افتخار از تاجیکستان صاحب استقلال، تطبیق دستور سپارش ها، نشاندادهای پیامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوخت، رئیس شورای ولایتی رجبای احمدزاده و رهبریت شهر پنجکین خیلی مهم ارزیابی کرد. کاتب هماهنگسازی شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان اعظم حاتمی برای تشکیل و برگزاری محفل تلویزیونی با رهبریت شهر پنجکین، شورای شهری حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان و دیگر مسئولین عرض سپاس کرد و همزمان حاضرین و اشتراکچیان این محفل را با افتخار روز ارتش ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفت. از طرف گروه ایجادی تلویزیون ولایت سوخت محفل تلویزیونی سربازان وطن با سخنرانی ها، مصاحبه ها، برنامه فرهنگی و موسیقی تهیه گردید که در روزهای تجلیل سنه فرخنده 32 سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نمایش داده می شود. در یک فضای تنتنوی با محافظان وطن تحفه‌های خاطره‌ای ایدانه با افتخار تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تقدیم گردید. گزارش عباس همراهزاده و خیام جورایف. مطابق نقشه کاری شوراهای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با افتخار 32 سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سلسله چاره‌بینی‌های معرفتی و اطلاعاتی تحت عنوان مادران وحدت سرا با شعار بیرا فرزند خدمت وطن مادر بکن جریان دارد. در این روند ملاقات نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، فعالان شوراهای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، بانوان فعال، دانشجویان و خوانندگان، تشکیلات‌های جمعیتی با هیئت افسران و سربازان قسم حربی 05 170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجکین برگزار گردید. معاون رئیس شهر پنجکین پروینه نقیبی، مدیر شعبه کار با زنان و اویله همزیره زمان و معاون رئیس تشکیلات ابتدایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در دانشکده آموزگاری شهر پنجکین فاطمه سرایزاده، سردار ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی نگاره زمانیان، رئیس شورای سربازان بین الملل علیبای براتوف، دیگر نمایندگان و فعالان به هیئت افسران و سربازان از نام شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، بانوان فعال کتاب، دارووار، مواد تازگی شخصی، نان و کلچه، شیرینی ها، انواع گوناگون محصولات خوراکواری را تقدیم نموده با آنها با تمناهای ایدانه برای خدمت صادقانه عرض سپاس کردند. ضمن جمع آمد با شکوه معاون رئیس شهر نقیبی پروینه توجه حاضرین را به اجرای دستور سپارش ها، آموزش و تطبیق پیام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امام علی رحمان دعوت نمودند. همزمان اظهار داشت که با اقدام رهبریت ولایت سوخت و شهر پنجکین در قسم‌های نظامی شرایط‌های معیشی آمادگی حربی سال تا سال بهتر می‌گردد و جوانان دیار باستانیمان در معرکه بهاری دعوت
خدمت عسکری را همچون افتخاری وطنداری صادقانه میپذیرند. دیگر ناطقان نیز تاکید کردند که حمایه مرز و بوم کشور وظیفه مقدس و شهروندی هر یک جوانمرد شجاع دیار باستانی پنجکین می باشد و باید والدان برای آماده سازی و سفربری فرزندانشان به خدمت وطن مادر با شرفانه سهم گذارند. صحبت و ملاقات صمیمانه در سنخانه های تعلیمی، تشکیل دسترخوان آرایفته با محصولات تقدیم گردیده، شناسایی یک گروه دانشجویان و خوانندگان با حیات سربازان، تشکیل برنامه فرهنگی و موسیقی واقعا این چاره‌بینی را رنگارنگ و فرح بخش کرد. قماندان قسم حربی پالکوونیک مظفر محمد شاهزاده برای تشکیل این چاره‌بینی خاطرمان با رهبریت ولایت سوخت، شهر پنجکین، شوراهای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان سپاس بی‌پایان بیان کرد. از جریان این چاره‌بینی معرفتی و فرهنگی در برنامه‌های صدا و سیمای شهر پنجکین، سامانه‌های رسمی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و دیگر رسانه‌های خبری گزارش‌های اطلاعاتی به نشر رسیدند. گزارش عباس همراه‌زاده و خیام جورایف. در جلسه نوبتی شورای تشکیلات‌های جمعیتی نزد رئیس شهر پنجکین که تحت رهبری معاون رئیس شهر عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده برگزار گردید، اساساً 4 مسئله مهم مورد تحلیل و بررسی و وظیفه‌گذاری‌های نوبتی قرار گرفت. از روی مسئله یکم شورای تشکیلات‌های جمعیتی نزد رئیس شهر، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکین شیرینشاه نوراللهیف پیرامون اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک معلومات مفصل داد و ضمن سخنرانی خویش اظهار نمود که ما باید همگان در ترغیب و تشویق و اجرای این قانون خیلی برای جامعه ضروری سهم ارزنده خویش را گذاریم. در جلسه اینچنین برنامه برقرارسازی و اینتگراسیون اویله‌هایی که از کشورهای جنگ زده به وطن برگشتند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مسئولین اطلاع دادند که واقعاً از طرف رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و مقامات حفظ حقوق نسبت به آن شهروندان و اهل اویله‌هایی که از کشورهای جنگ زده به وطن برگشتند کارهای زیادی انجام داده شد و برای به جامعه سالم وارد نمودن آنها تدبیرهای مشخص عملی گردیدند. درباره فعالیت شورای حرکت جمعیتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکین معاون رئیس شورا عباس همراه‌زاده گزارش مفصل بیان کرد. او اظهار داشت که واقعاً پس از به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان در سنه 27 ایون سال 1997 با دستور بی‌واسطه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، تشکیلات جمعیتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان تأسیس یافت که دوام این سالها این تشکیلات جمعیتی در سمت تأمین صلح و وحدت ملی و احیای تاجیکستان کارهای شایسته را انجام داد. در جلسه شورای تشکیلات‌های جمعیتی نزد رئیس شهر پنجکین حاضرین گزارش رهبری تشکیلات جمعیتی نور امید ایازاوا را شنیدند. او اظهار داشت که واقعاً از طرف تشکیلات جمعیتی نور امید مطابق لایحه‌های تصدیق شده ما برای دستگیری خانواده‌های نیازمند، مادران، کودکان معیوب تدبیرهای زیادی را مورد عمل قرار دادیم. همزمان برای کودکان امکانیت محدود داشته مرکز توانبخشی فعال است و امروز ما می توانیم چنین کودکان آسیب پذیر را
برای توانبخشی قبول نماییم و در آینده نیز از طرف تشکیلات جمعیتی نوری امید در این سمت کارهای زیادی به نقشه گرفته شدند. معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده در جریان جلسه شورای تشکیلات‌های جمعیتی نزد رئیس شهر پنجکین تاکید کرد که واقعا امروز فعالیت این شورا باید خیلی هدفمند گردانیده شود. ما برای بهتر نمودن فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی و غیر دولتی از همه گونه امکانیت‌ها استفاده نماییم. از مدیران شعبه‌های دفتر مقامات اجراییه و دستگاه رئیس شهر دعوت شد که با تشکیلات‌های جمعیتی همکاری را خیلی خوب براه مانند. در جلسه شورای تشکیلات‌های جمعیتی نقشه کاری برای سال 2025 تصدیق گردید. به 3 نفر فعالان از طرف تشکیلات جمعیتی نوری امید در یک فضای تنتنوی سپاسنامه‌ها سپریده شد. همین طور در این جلسه باری دیگر تاکید شد که باید تشکیلات‌های جمعیتی و غیر دولتی در کنار مقامات دولتی و دیگر مقامات قرار گرفته برای پیشرفت تاجیکستان دعوت مردم به کارهای آبادانی و سازندگی اجرای تدبیرهایی که با منفعت جامعه است همه طرفه مساعدت نمایند. گزارش عباس همراززاده و شهباز قربانov. مجلس جنبسته شورای نمایندگان تشکیلاتی جمعیتی جوانان سازندگان وطنی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند در تالار مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 دایر گردید. در کار مجلس رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مستانه مرادزاده، مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر صبرین اکرم و راهبری نمایندگان تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطنی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند فرهناز ابراهیم زاده اشتراک داشتند. جلسه با صدا دادن سرود ملی به کار خود آغاز نمود. سپس مستانه مرادزاده سخنرانی نموده اید به محتوای پیام پیشروی ملت که به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سنه 28 دکبر سال 2024 ارائه گردید ابراز اندیشه نمود. گفته شد که امروز جوانان ما تکیهگاه امید و افتخار دولت و جامعه به شمار می روند. در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش و موقع بسا مهم را کسب کردند. در طول 33 سال استقلالیت دولتی جوانان کشورمان در رشد تمام ساحه‌های حیات جامعه سهم مناسب گذاشتند. ضمن سخنرانی تذکر داده شد که حکومت تاجیکستان با تطبیق پیگیرانه سیاست دولتی جوانان تمام چاره‌ها را عملی می‌نماید تا که جوانان و نورسان مملکت هم قدم زمان به کمال رسند. جوانان برای وضع این همه غمخوری‌ها باید خوب درک نمایند که تقدیر آینده خلق و دولت تاجیکستان صاحب استقلال به دوش آنها گذاشته شده است. بعداً راهبری نمایندگان شورای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطنی کمیته اجرایی حزب فرهناز ابراهیم زاده به سخن برآمده اید به کارهای به اتمام رسانیدن شورا در شهر پنجکند در دوام سال 2024 به حاضرین معلومات داد. ضمن ملاقات مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر به مذاکره برآمده ذکر کرد که سروری دولت نسبت ما جوانان توجه خاص دارند و همه شرایط و امکانیت ها بهر جوانان فراهم آورده شدند. از این خاطر ما جوانان کوشش باید کنیم که برای پیشرفت تاجیکستانی عزیز سهم ارزنده خود را گذاشته توانیم. اینچنین فعالان شورای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطنی شهر به سخن برآمدند. در فرجام مجلس به 10 نفر اعضای فعال تشکیلات جمعیتی سازندگان وطنی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند شهادتنامه حزبی و به 6 نفر فعالان سپاسنامه تقدیم کرده شد. گزارش مرتبه رحمان و شاهحسین صالح. با اشتراک راهبریت
فعالان نمایندگان ساحه‌های گوناگون جماعت دهاتی اماندره یک همایش معرفتی با اشتراک معاون پروکورور شهر پنجکین ابراهیم زاده فردوس کریم سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین پادپالکونیک میلیسیا بهزاد شکرزاده و دیگر مسئولین برگزار شد. معاون پروکورور شهر پنجکین ابراهیم زاده فردوس کریم ضمن سخنرانی خویش توجه اشتراکچیان این ملاقات را پیش از همه با آموزش، ترغیب و تشویق و مورد عمل قرار دادن نشاندادهای پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که سنه 28 دکبر سال 2024 با مجلس عالی کشور ارائه کرده بودند جلب ساخت و همزمان تاکید نمود که ما باید در سمت آموزش و عملی سازی این سند مهمی راهنماساز تمام جهد و تلاش‌های خویش را روانه سازیم زیرا پیشوای معظم ملت با مسئله پیشگیری جنایت‌ها تعلیم و تربیت فرزندان بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر مسائلی که با اخلاق جامعه مربوط است دستور و سپارش‌های مشخص دادند. در این ملاقات معاون پروکورور شهر پنجکین وابسته به زیادشوی جنایت‌های آزادی جنسی نیز توجه حاضرین را جلب ساخت. او اظهار داشت که ما باید عهد جامعه تمام امکانات‌ها را برای پیشگیری جنایت‌ها روانه سازیم و باید جامعه ما یک جامعه با امن و ثبات باشد. در این ملاقات معاون پروکورور شهر پنجکین ابراهیم زاده فردوس کریم با در نظر داشت اوضاع مرکب جهان توجه اشتراکچیان آن را با آموزش و اجرای استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم جلب ساخت. او تاکید کرد که باید ساکنان جماعت دهات اماندره از جمله آموزگاران، فعالان، خادمان دین و کلانسالان جوانان را در روحیه افتخار از وطن پیشگیری از شامل شوی به حزب و حرکت‌های افراطگرا تربیت نمایند و برای سفربری به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در معرکه بهاری همطرفه مساعدت نمایند. در این ملاقات مسئله تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک نیز مورد نظر قرار گرفت. معاون پروکورور شهر پنجکین ابراهیم زاده فردوس کریم از راهبران مؤسسه‌های تعلیمی پدر و مادران خواهش کرد که باید نسبت به تعلیم و تربیت کودکان پیشگیری آنها از همه گونه جنایتکاری‌ها، بیگانه پرستی، استفاده از تلفن‌های موبیلی و شبکه‌هایی که با تفکر جامعه تاجیکستان ضررآور است دقت اولین درجه دهند و در سمت اجرای این قانون همطرفه مساعدت نمایند. سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پادپالکونیک میلیسیا بهزاد شکرزاده با ساکنان جماعت دهاتی اماندره اظهار داشت که آنها باید با مقامات کارهای داخلی همیشه در همکاری باشند. در سمت پیشگیری جنایتکاری‌ها باید با هر یک شهروند با مسئولیت بلند مناسبت نمایند زیرا امروز جامعه ما از همه بیشتر به امن و ثبات و پیشگیری جنایتکاری‌های گوناگون نیاز دارد. ساکنان جماعت دهاتی اماندره ضمن سخنرانی‌های خویش اظهار داشتند که آنها از این ملاقات برای خود معلومات بیشتری به دست آوردند و من بعد در ترغیب و تشویق و اجرای دستور و سپارش‌ها نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت استراتژی‌ها قانون‌ها و اون مسائلی که در این ملاقات از طرف نمایندگان پروکوراتور شهر پنجکین شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین ارزیابی گردید حصه عملی خویش را می‌گذارند. راهبریت جماعت دهاتی اماندره
برای تشکیل و برگزاری چنین یک ملاقات خیلی مفید با رهبریت پروکراتوری شهر پنجکین شعبه وزارت کالهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین عرض سپاس کرد و اظهار کرد که در زمینه چنین ملاقات و صحبت‌ها از طرف جماعت دیهاتی اماندره نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه و اجرای آنها تحت نظارت قرار داده می شود. گزارش عباس همرازاده و خیام جورایف. бо мақсади татбиқи амалии дастуру супоришҳои асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати сабзу хуррамгардонии муҳити зист татбиқи амалии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурияи тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар шаҳру деҳоти панҷакент аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри панҷакент тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ шудаанд. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз рафти корҳои ободониву кабудизоркунӣ дар масири шоҳрои панҷакент айнӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти лоиқ шералӣ ва рӯдакӣ шинос шуд. дар ин ҷо ҳашарчиён бо дастури мутахассисон ва тибқи қоидаҳои агротехникӣ 300 бех ниҳоли ороишии сӯзанбарг шинониданд. зикр гардид ки баҳри амалӣ намудани марҳилаи аввали барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурияи тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қарорҳои дахлдор ба тасвиб расида дар соли 2025 дар шаҳри панҷакент 24397 бех шинонидани ниҳол ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ 296665 бех, мевадиҳанда 74662 бех ва гулу буттаҳои ороишӣ бошад 220500 бех. абдухолиқ холиқзода масъулинро вазифадор кард ки ҷиҳати иҷрои супоришҳои гузошташуда аз тамоми имконоту василаҳо истифода намуда дар хурраму кабудизоркунии шаҳру деҳот кӯшиш ба харҷ диҳанд. шаҳбоз қурбонов, ҷаҳонгир толибе, махсус барои барномаи иттилоотии пайғом. соли 2024 ҳаҷми умумии хароҷоти соҳаи иҷтимоӣ ба 19 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба бюҷети соли 2023 беш аз 2 миллиард сомонӣ зиёд буда 43% хароҷоти бюҷети давлатиро ташкил медиҳад. иқтибос овард аз паёми сарвари давлат аз 24 декабри соли 2024 Акрамқул Ҳайдарқулов, раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат дар маҳаллаи Сои Зебон, дар ҳисоботи солонаи худ ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 баргузор гардид. инчунин дар баромад таъкид гардид ки аз тарафи шӯрои собиқадорон гурӯҳҳо ташкил карда шуда дар ҷойҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ нисбат ба амал татбиқ намудани нишондодҳои қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар таълиму тарбияи кӯдак, танзими ҷашну маросимҳо, суҳбатҳо ороста мешавад ки ин вохӯриҳо самараи хуби худашро нишон дода истодааст. хуршед Саидмуродов, собиқадори меҳнат, муҳтавои паёми сарвари давлатро ба саҳми ҳозирин расонида қайд кард ки собиқадорон бо маслиҳатҳои муфиди худ ҳамеша дар паҳлӯи ҷавонон буда онҳоро ба роҳи ватандӯстиву ифтихор аз кишвари худ ҳидоят менамоянд. иштирокчиён фикру андешаҳои худро нисбат ба ҳисобот баён намуданд. дар поёни ҷамомат муовини раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр Акмал Хуҷамов дар назди ҳозирин вазифагузорӣ намуд ки мо бояд ҳамарӯза дар суҳбату вохӯриҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронем ва бо ин ҳиссаи барои тинҷиву оромии кишвар гузорем. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Хаём Ҷураев. дар соли 2024 нисбати риоя накардани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист нисбати 679 нафар парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ тартиб дода шуда 108708 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуд. кормандони бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент талош доранд то корҳои фаҳмондадиҳиро бештар намуда баҳри баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон саҳмгузор бошанд. чунин иброз дошт Исмоилзода Шӯҳрат, сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент дар нишасти матбуотӣ бо рӯзноманигорони васоити ахбори омма. ӯ ҳамзамон илова намуд ки дар соли 2025-2027 тибқи дурнамо 24397 бехниҳолҳои
گلهای سویا افکن همیشه سبز و رویشی و میوه دهنده شنونیده می شوند. اینچنین 220,500 دانه گلهای موسمی نیز شنونیده خواهند شد. در نشست مطبوعاتی مذکور معاون سرداری ریاست کشاورزی دلاور شیرعلی به سوالهای روزنامه‌نگاران پاسخهای مشخص داد. او درباره شغلی اختراع نموده خود نوعهای 5 رود سرعزم اطلاع داده افزود که ریاست کشاورزی آماده است تا به شغل پرورانی پیش قدم برای کشت این دو نوع شغلی را دسترس نماید. وابسته به دورنمای کشت کارتوشکا باشد گفته شد که سال 2025 در 3900 گیکتار زمین کارتوشکا کشت کرده می شود که از آن 750 گیکتار کارتوشکایی بروقتی است. عظیم جان اکراموف سرداری اداره کمیته زمین به سهم روزنامه‌نگاران رسانید که در سال 2024 برای غیر قانونی از خود نمودن زمین‌های آبی 293 نفر جریمه بندی گردیدند. در ادامه روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ‌های دقیق گرفتند. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحوف. مفصل کشت و کار نزدیک است و امروزها باشد در اداره بهداشت زمین و آبیاری نوابسته از سردی هوا کارهای تازه کردن کانال ها و تعمیر و ترمیم پایگاه های آبکشی با مرام ادامه دارد، زیرا با سفارش رئیس شهر پنجکن باید در 6 کانال خودجاری و 18 پایگاه آبکشی از 1 اپریل سال جاری آب فلزی تامین کرده شود. باید قید نمایم که توسط این انشاءات‌های آبرسانی زیاده از 15400 گکتار زمین آبیاری کرده می شود. رابطه به این موضوع در اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر نقشه چاره‌بینی ترتیب داده شده. طبق آن همه روزه چندین کیلومتر کانال ها تعمیر و به موسم آبیاری آماده کرده می شود. من سرمساق رئیس اساسیاسیون قوسر بهار. من کانال با هوای سردی و بهش نگاه نکردم. قوای مردم راهبری وادخواست که من همین کار برده ایستادیم که پیشروی شد برای مردم. ما اینجا به 1 هفته شد کار کردیم. از سرشبی سر کردیم تا برآمده شد. طبق سفارش رئیس شهر پنجکن امروزها در تمام کانال های خودجاری برای یخامانی آب فلزی تامین بوده. یخامانی با ابتکار اداره بهداشت زمین و آبیاری شهر پنجکن رایگان به راه مانده شده است که این پدیده نو است در ساحه کشاورزی. لیکن مشاهده ها نشان می‌دهد که نه همه کشاورزان از این غمخواری ها ثمرناک استفاده می‌برند. از این رو مسئولان ریاست کشاورزی را ضرور است در این سمت کارها را جانانه نمایند. اینچنین یادرس باید کرد که قرض اساسی‌های استفاده‌کنندگان آب به زیاده از 12 میلیون سومانی رسیده است. پس تماشابینان عزیز با کدام مبلغ باید این 6 کانال های خودجاری و 18 پایگاه آبکشی را تعمیر باید کرد؟ گزارش غیب‌الله محمدیوف، شاه حسین صالح. در اساس قانون‌های عملکننده جمهوری تاجیکستان درباره رایپرسی و انتخابات روز دوم مارس انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های ولایتی و شهری و محلی برگزار می‌گردد. از این رو در حوزه یک مانداتی پنجکن 21 مرحله به قیدگیری به اتمام رسیده، نامزدها با شهادتنامه تامین کرده شدند. از شما پیشتر من می‌دارم خیلی با راهبری عالی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان بیان میکنم که مرا همچون نامزد و وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودم و به این سبقت بعد از گرفتن شهادتنامه البته داخل شده برای غالبیت حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و همه نامزدهای اون در همین انتخابات در این معرکه سیاسی البته کوشش بخواهیم. باید یادرس نمایم که من بعد هیئت ایجادی تلویزیون سیما از جریان واخوری‌ها و برنامه‌های پیش از انتخاباتی وکیلان سلسله گزارش و برنامه‌ها طریق صدا و سیما اینچنین روزنامه سیما پیشکش شما می‌گرداند. گزارش غیب‌الله محمدیوف، شعباز قربانوف.
донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент бо донишгоҳи давлати чин шартномаро ба имзо расонидааст ки тибқи он донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент метавонанд ба таври ройгон дар он ҷо идомаи таҳсил намоянд ва донишҷӯёни давлати чин низ дар навбати худ метавонанд дар тоҷикистон таҳсили худро идома диҳанд. ин нуктаро ректори донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент профессор муаззамхон ансорӣ дар нишасти матбуотӣ бо рӯзноманигорони васоити ахбори омма ки санаи 11 феврали соли 2025 баргузор гардид баён намуд. дар нишаст фаъолияти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент давоми соли 2024 ва нақшаю барномаҳо барои солҳои таълимии 2025-2026 мавриди пурсишу посух қарор гирифт. хабарнигорон дар бораи самтҳои фаъолияти донишкада вобаста ба омода намудани мутахассисон, татбиқи усулҳои нави таълим, ҷалби технологияи муосир, ҳамкорӣ бо муассисаҳои таълимии кишварҳои хориҷӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати тадрис, донишу малакаи устодону донишҷӯён, идомаи корҳои ободонию хуррамгардонӣ ва дигар масъалаҳои мубрам, саволҳо матраҳ ва ҳамзамон ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. гуфта шуд ки дар соли 2024 тавассути маркази миллии тестӣ ба бахшҳои рӯзона ва фосилавии донишкада 800 нафар довталабон дохил шуданд ки ин нишон дод дар қиёс бо соли 2023 30% зиёд мебошад. соли 2024 10 нафар аз ҷумла 3 нафар устодон рисолаҳои доктори илм, 7 нафар рисолаҳои номзади илмро ҳимоя карда, донишкада узви комилҳуқуқи шӯрои муштараки дифоӣ мебошад. айни замон 83 нафар донишҷӯён аз Русия, Чин, Ӯзбекистон, Қазоқистон ба таълим фаро гирифта шуда, дар маҷмӯаи илмии паёми донишкада мақолаҳои илмии олимону муҳаққиқони кишварҳои хориҷӣ мунтазам ба нашр мерасанд. бо ибтикори роҳбарияти донишкада фаъолияти коллеҷи технологӣ ва инноватсионӣ, парки технологӣ, кӯдакистони маърифатпарвар сол то сол самарабахш гардида, ҳамкориҳои таълимӣ ва табодули имкониятҳои технологии пешрафта бо донишгоҳу донишкадаҳои мамлакатҳои хориҷӣ густариш меёбад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. деҳаи Оқкӯтал дар доманаи қаторгӯҳи Зарафшон ҷойгир буда аз шаҳри Панҷакент 20 километр дур мебошад. деҳа 150 хоҷагӣ, 600 аҳолӣ дорад. ба дастгирӣ депутат деҳаи Оқкӯтал, раиси маҳалла домкомо манами корро дастгирӣ карисодем, хум рехисои роҳ ба мана камазо кор карисодем, апоём аз чой буроварӣ содем. халқ дастгирӣ карда мана меҳнат карисодаем бародарам. сокинон дастаҷамона бо сарварии вакили деҳа Норимов Субҳонқул ва раиси маҳалла Раҳимов Тӯйчӣ 10 километр роҳи Панҷакент Оқкӯталро шағалпӯш намуданд. масъулин ният доранд дар ин самт боз корҳоро идома диҳанд. ман раиси маҳаллаи деҳаи Оқкӯтал, роҳи мо аз Панҷакент то деҳа бисёр роҳи ноҳамвор мушкил буд. мо бо сарҷамъи мардуми деҳаи Оқкӯтал ва ҳамин дар масоҳати 10 километр роҳро қумфарш намудем барои осон намудани рафту омади мардум ва боз оянда худо хоҳад боз мондагиашам қумфарш менамоем. техникаҳо аз куҷо истифода шуд? маблағ аз куҷо дастрас кардед? техникаҳо як адад техника аз комбинати Зарафшон ба мо кӯмак намуданд ва 3 адад камаз ки дар деҳа буд мо аз ҳамоно истифода намудем ва маблағи ки ба ин ҷо сарфа карда шуд аз ҳисоби мардуми деҳа вай карда шуд. раҳмат ба коркунони комбинати Зарафшон ва мардуми деҳа ки моро дастгирӣ намуданд ва мо ин корро
پورا نیکو خیلی با حدی امکان به اتمام رساندیم و آینده باز خدا خواهد باز ماندگی راه را خونفرش می نماییم و برای آبادی دیار همه ساکنان دیها سهم خود را گذاشته ایستادند. رحمت به همه مردمی دیار. бо мақсади таъмин намудани аҳолӣ бо оби ошомиданӣ аз ҷониби вакили деҳа Норимов Субҳонқул тадбирҳо андешида шуда имсол ният дорад бо ҷонибдоронаш дар масофаи 8 километр хати оби нӯшокӣ кашад. нақша дорем ки аз 8 километр об барои ҳамин деҳа инҷа ба 4 километр 4 гектар замини назди ҳавлигӣ ҷудо шудагӣ аст. ҳам об надорад, барои ҳамин мардум ба ҳамин об биёрем. мо дар домана кӯҳ зиёда аз 100 метр турби 100 бурда мондагӣ, траншиш кандагӣ. худо хоҳад мана ҳамин баҳор заминҳо мулоим шавад, барфҳо об шавад, худо хоҳад ҳамин оба овора ба мардум тақсим намоем. муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 73 деҳаи Оқкӯтали ҷамоати деҳоти Косатарош аз мадди назари шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакент дур нест. ман омӯзгори ҳамин мактаб Норимов ҳастам. аз маорифи шаҳри Панҷакент миннатдориамро баён мекунам ки ба мо ба наздики 2 ҳафта пеш 30 пар партаҳои нав доданд. 500 партаҳо фарсуда шудагӣ буд, ба ҷош партаҳои нав гузоштем, овардем, мондем. хеле хуб шуд. таълимгоҳ асри гузашта бунёд гардида дорои синфхонаҳои тор ва дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. ман Мубораков Фарқат Шотимирович, директор муассисаи таҳсилоти умумии асосии номер 73 деҳаи Оқкӯтал ҷамоати Косатарош. мактаб аз 3 корпус иборат аст. корпуси якум боланкиш солҳои пештар сохтагӣ, он вақтҳо хонандагон 80 нафар 70 нафар буданд. симхонаҳо майда ҳамихели сохтагӣ. мани корпуси дуюмаш солҳои 2019-2020 бо тариқи омӯзгорон ва мардуми деҳа 3 симхона иловӣ сохта ба истифода дода шуд. муассисаи мо як корпуси поёнанкиш садамавӣ, ҳолати садамавӣ мебошад. хеле дар он ҷо ҳозир садамавӣ ва мактаби замонавӣ бояд сохта ҳамин садамавӣ ва истифода диҳем. дар муассиса 130 хонанда ба таълим фаро гирифта шуда 20 нафар омӯзгорон илм меомӯзонанд. хонандагон баъд аз хатми муассиса барои идомаи таҳсил маҷбуранд масофаи 8-10 километр роҳро тай намуда ба таълимгоҳи деҳаи ҳамсоя раванд. ман Ҳамдамова Нозия, хонандаи синфи нуҳум. мо аз ҳамин сабаби набудани мактабамон 11 сола 9 сола аст. мо ҳамин дар дигар мактаб ки аз мо 10 километр роҳ дур аст, дар он ҷо ҳамин мактаб хонда наметавонем ва аз масъулин хоҳиш менамоем ки мактабамонро 11 сола бикунанд ва то мо дар ин мактаб хатм намоем. вакили деҳа Норимов Субҳонқул зимни мусоҳиба зикр кард ки агар масъулини ҳукумати шаҳри Панҷакент дастгирӣ намоянд, сокинон паҳлӯ ба паҳлӯ истода мактаби навро бунёд мекунанд. ман вакили ҳамин ҷамоа деҳа ҳастам. ман миннатдорам ки мардум ҳамин қадр дар роҳ дастгирӣ карданд, мо ҳамин қадр роҳро обод намудем. бо мехоҳам ки дар ин ҷо ин мактаба мо ҳолати садамавӣ ба ин ҷо бо дастгирии ҳамин мардум бо дар оянда чӣ қадре ки метавонем бо ҳамин мардум ҳаминҷо як мактаби замонавӣ созем ки дар оянда бачаҳои мо 10 километр барои синфи 10-11 нараванд. ва аз ҳукумати шаҳри Панҷакент хоҳиш менамоям ки барои мо сохтани ҳамин мактаб кӯмак кунанд, мо ҳамин мактабро сохта ба истифода диҳем. боз аз ҳукумат, аз масъулини шаҳри Панҷакент хоҳиш менамоям ки ин мактаби мо ки дар солҳои 70-уми асри гузашта сохта шудааст, вобаста ба ҳамон замон буд, синфҳо тангу торик аст. барои сохтани мактаби нави замонавӣ кушоду васеъ ки ба 250 хонанда дар бар гирад, 250 хонанда дар он таҳсил карда тавонад ба мо кӯмак кунад. сокинон ки дастаҷамона бо сарварии вакили деҳа Норимов Субҳонқул ва раиси маҳалла Раҳимов Тӯйчӣ иқдом намуданд дар ободии деҳаи худ саҳм гузоранд. бароро комёбӣ хоҳонем. умедворем ки масъулини ҳукумати шаҳри Панҷакент иқдоми пешгирифтаи сокинонро дастгирӣ менамоянд.
масоҳати ҷангалистон ва заминҳои марбути он дар қаламраби шаҳру деҳоти Панҷакен 108 000 гектарро ташкил дода ҳифзи олами ҳайвоноту наботот, дарахтон, бунёду барқарорсозии ҷангалзорҳо, пешгирии қонуншиканиҳо ва дигар тадбирҳои назоратии ин соҳаи муҳим ба масъулияти муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳри Панҷакен гузошта шудааст. Зимни нишасти матбуотӣ сардори муассиса Далер Насриддинов ба намояндагони воситаҳои ахбори умма иттилоъ дод, ки давоми соли 2024 аз тарафи ҷангалпарварони шаҳр бо дастури супоришҳои мақомоти ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд, дастгирии роҳбарияти шаҳри Панҷакен, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, ҷамоатҳои деҳот, хоҷагиҳои деҳқонии ташаббускор, соҳибкорон ва дӯстдорони табиат дар майдони 40 гектар ҷангалҳои нав бунёд гардида, 50 гектар ҷангал барқарор, 15 000 ниҳоли дарахтони зардолу, 6 000 ниҳоли бодом, 8260 ниҳоли таҷрибавии павлония шинонида шуд. Дар муассиса иҷрои барномаи рушди соҳаи ҷангалпарварӣ, татбиқи як лоиҳа бо мусоидати хазинаи Оғохон ва лоиҳаи ландшафтҳои Панҷакен бо муваффақият идома ёфта, дар заминаи онҳо бунёду барқарорсозии даҳҳо гектар ҷангал, боғҳои нави интенсивӣ, анҷом додани парвариши то 20 000 беғ дарахтони павлония, ки асосан барои чӯби сохтмонӣ истифода мешавад, пешбинӣ шудааст. Дар раванди таъмини амнияти озуқаворӣ аз ҳисоби соҳилбандии дарёи Зарафшон ба масоҳати 300 гектар заминҳои зери обмондаи ҷангал барқарор гардид. Кормандони ҷангал парвариши чорвои калонро ба 53 сар, чорвои майдаро ба 206 сар расонида, бо мақсади рушди ин соҳаи муҳим аз ҳисоби заминҳои муассиса ба хоҷагиҳои кишоварзӣ, соҳибкорон ва аҳолӣ ҳар сол то 14 000 гектар чарогоҳҳои муваққатӣ пешниҳод мешавад. Сардори муассиса Далер Насриддинов изҳор дошт, ки солҳои охир шумораи ҳайвонҳои ваҳшӣ ба монанди хирс, гург, хоки ёбоӣ зиёд гардида, айни замон шумораи оҳуи бухороӣ аз 60 сари соли 2020 дар соли 2024 то 100 сар зиёд ва бо иҷрои чорабиниҳои биотехникӣ дар фаслҳои зимистон садҳо сар ҳайвоноту паррандагон аз нобудшавӣ наҷот ёфтанд. аз тарафи кормандони муассиса бо мусоидати мақомоти прокуратура, корҳои дохилӣ нисбат ба нафароне, ки қонунҳои ҳифзи ҷангалро дағалона вайрон карданд, дар соли 2024 120 протоколу санадҳо тартиб дода, аз онҳо маблағҳои ҷарима пурра ситонида шуд. соли гузашта вобаста ба 7 шикори ғайриқонунӣ, аз ҷумла шикори 4 сар бузи кӯҳӣ дар ҷамоати деҳоти Вору бо дахолати прокуратураи шаҳри Панҷакен шахсони ошкоршуда ҷазоҳои сазовор гирифтанд. Бо супориши роҳбарияти ҷумҳуриявӣ, ҷангалпарварони шаҳри Панҷакен дар боғи ғалабаи шаҳри Душанбе дар майдони 3 гектар ниҳолҳои ҳамешасабз ва ороишӣ шинониданд. бо ташаббусу дастурҳои табиатдӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Имомалии Раҳмон, кишвари хуршидии мо пайваста ба воҳаҳои сабзу хуррам табдил меёбад. то соли 2040 шинондани 4 миллиард беғ ниҳолу буттаҳои гуногун иқдоми воқеан таърихӣ мебошад ва мо кормандони ҷангал бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист, корхонаи муассисаҳо, ҷамоатҳои деҳот, хоҷагиҳои кишоварзӣ, соҳибкорон, мардуми соҳибфарҳанги Панҷакенди Бостон шинонидан, сабзу хуррам гардонидани ҳазорон беғ ниҳолҳои мевадиҳанда, ороишӣ, ҳамешасабзро мунтазам идома бахшида, нақшаҳои муайяншударо бо сатҳу сифати баланд ба иҷро мерасонем, чунки дарахтшинонӣ, сабзу хуррамгардонӣ, ҳифзи боигариҳои табиат, аз ҷумла ҷангалзорҳо
амали хайру савоб, тароватбахши ҳусну ҷамоли диёр аст ва дар ин ҷоҳда ҳамкориҳои таблиғотию иттилоотиро бо номандагони воситаҳои ахбори омма густариш мебахшем, таъкид кард сардори муассисаи давлатии хоҷагии ҷангалии шаҳри Панҷакен Далир Насриддинов. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Хайём Ҷураев. баҳри сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент як қатор корҳои бунёдкориву созандагӣ ба нақша гирифта шудааст. робита ба ин мавзӯъ аз тарафи аҳли маҳалла, соҳибкорон ва ҷавонони саховатпеша ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, дар деҳаи миндонии ҷамоати мазкур барои таъмиру тармими роҳи деҳа ки деҳаро бо маркази ҷамоату шаҳр пайваст мекунад, корҳои сохтмонӣ оғоз карда шуда то ба имрӯз қисмати асосии роҳ қуму шағалпӯш карда шудааст. ما مردم شریفی دیهه مندانه تصمیم گرفتیم که برای آباد نمودن راه های دیهمان سهم خود را گذاریم. از این رو با حشر خلقی برآمده موضع جری سوخ را به ترتیب در آورده ایستادیم. حالا ما سخاوتمندانی که در مهاجرت مهنتی هستند، در خود دیهه هستند، با عزم کامل، با یک دل گرم برای شکر آبادی و سازندگی همین دیار ما تاجیکستان عزیز ما برآمده من کارها را پیش برده ایستادند. ما امید داریم که آینده این تشبس را دیگر جوانان دستگیری نموده برای آبادی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان حصه میگذارند. خلقا اقدام کردند که همین راه کلان کنیم و پدام بلند بود پس کنیم و من چکوری خاکی خلایش راه بود حالا قموجه دیخته راه هموار کنی اقدام خلقا مسئله روز شنبهی گفتم این مسئله تشکیل کرده کارکراسین با نیت دارند که آینده خواهد با اسفالت دویش هم میشه خواهد. باید قید نمایم که همه ساله از طرف ساکنان دهه میندانه جماعت دهاتی یاری شهری پنجکند برای برقرار کردن چندین کیلومتر راهها و پلهای ماشینگذار و آدمگذار که از آفتهای طبیعی کارنوشته می شود چاره‌های ضروری اندیشیده می شوند. ساکنان اطمینان دارند 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس پیشواز خواهند گرفت. گزارش غیب‌الله محمدیوف، خیام جوراев. тавре ки дар гузоришҳои гузашта иттилоъ дода будем, аз 1 то 3 феврал дар толори варзиши муассисаи таҳсилоти миёнии умумӣ рақами 3 озмуни бозии волейбол бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сарпарастии устодони варзиш гузаронида шуд, ҷамъбаст гардид. бояд тазаккур дод ки озмуни мазкур барои гиромидошти хотири шодравон аълочии маърифи ҷумҳурии тоҷикистон устоди варзиш бобоҷон Аслонов роҳандозӣ карда шуда 14 даста аз ҷамоатҳои деҳот қувваозмоӣ намуданд. дар ҷамъбаст дастаҳои дӯстӣ, вешист, сарразм қувваозмоӣ намуда ҷойҳои ғолибонро муайян намуданд ки ҷои нахуст ба дастаи дӯстӣ, ҷои дуюм бошад ба дастаи вешист ва ҷои сеюм бошад ба дастаи сарразм насиб гардид. من از نوع همه شما پیغام است و ماموریت همین مسابقه مالکه ورزش و کار بزرگان و همچنین با مکتب ورزش برای برگزار نمودن این گروه چهارمین تشکر حساب میکنم. جای سیوم به دسته اوروی جای دویوم سر از محاربه خودشون دادن کماندی وشیست غالبی مسابقه امروزه دسته دوستی
албатта чӣ тавре ки ёдрас намуда будем саҳми шодравон бобоҷон асронов барои пешрафти варзиш дар шаҳри панҷакен назаррас буда ин иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиш ва сарпарастии устодони варзиш шоёни қадрдонист. гузориши ғайбулло муҳаммадиёв, хаём ҷураев. воқеан ҳафтае ки сифарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми панҷакенти бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.